Duh, kene lah cur kena wani. Lengan gede, pasar nyantung. Nyemo panting mau rejak kurang. Ijo ada diri sebagai nama wani nih. Lacur hidup. Mungkin nih Pak, Adi ngemik jadi di Pak. Coba nak pikir deh, masa kayak gini bapak banget. Sing turun derajat bapak sebagai anak wani dah. Saya mau megang wujud. Nyesel bapak, kuliah nih main boleh mau. Lagi uliannya Bapak. Biar dulur nanya mau, Pak kemek pasti bani. Pasti Pak takutnya nenek. Oh, Sing deh, bapak cuma sing bani deh. sama aja Pak. Kene Pak, dalam berumah tangga, suami dan istri harus saling bekerja sama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Mah, oke, tuh deh. Iya, hebat penak bapak. Ayo Pak, dan saling bantu-membantu. Lain bapak cuma pantingan, nenek nyuci. Lain bapak nyampat, nenek masak. Lain nenek balik sinetron, bapak lampu panas. Harga diri bapak hijau deh. Nah, udah mikir harga diri malu daripada saya ngajak bubuk petang engken Pak. Pakainya di sini deh. Uang Pak, jalan gen, yang penting keluarga harmonis. Mendek Cynthia uli hijau usah bantu nak bapak nak beli-beli. Sorry Pak, kita udah ada tugas masing-masing. Mau tugas deh apa deh? Makan, tidur, belajar. Ini jangan tugas. Kalau mau pantai nih, rute sampai natahap. Emek kalau senam aerobik, Nah, mek Jani. Ini di Cynthia gara-gara nih bisa dia mau bangun mungkin nih. Resiko. Aduh. Kasihan deh Nih Bu. besik milu-milu deh nih jak lare nih. jangan lupa kakek dan komen dadah. Action. Duh, oke. Motor. Gencaran. Dia mana? Poin motor ki udut. Action. Engken nih Pak, Adi ngemik-mik ya Didi. Pak. Woi, wah. Action. Engken nih Pak, Adi ngemik-mik ya Didi. Coba nak mikir deh, masa kan kini bapak bang dijut. Dijat. Action. Engken Pak. Cut. Action. Engken nih Pak, Adi uyut nek. Kan, memek kadang-kadang. Action. Misal bapak, oh yang ini boleh mah. Mek, lagi ulian. Sepeda udah gak rabu, padahal juga. Action. Misal bapak, kuliah ini mah boleh. Mek. Kalau hiji deh dalam macam, bu bener tuh. Nah, Si Yorma mesti gede sih. Halo dong. Boleh. Pak. Nyesal bapak, kuliah ini boleh mah. Mek, lagi ulian ya Bapak. Dulu punya opak bapaknya. Iya opak ke bapak. Action. Sama aja Pak, kene Pak, dalam berumah tangga, suami dan istri harus kerjasama untuk menjaga. Action. Sama aja Pak, kene Pak, dalam berumah tangga, suami dan istri harus bekerja sama, saling menjaga. Keharmonisan. Action. Sama aja Pak, Mau lanjut? sama aja Pak. Sama aja Pak, kene Pak. Aduh, Bapak. Yuk, Oh, apa mek? Action. Pak, dan saling bantu-membantu. Dan memeknya Adi ini mek. Action. Pak, dan saling bantu-membantu. Len Bapak. Tuh kan. Len Bapak nyemil panting, memek nyuci. Mek Adi mek. Action.
Hao Pak, dan bantu saling membantu. Bantu saling membantu. Dan bantu saling membantu. Apa? Action. Oh iya marah. Iya. Ulang. Oh, lanjut. Action. Kanggo uang Pak, jek jalanin gen. Yang penting. Action. Nah, udah mikir harga diri malu daripada saya ngajak bubuk petang, kan Pak? Saya bubuk aja emek. Saya Bubuk ya emek kan, Pak. Oh, saya ngajak bubuk petang aja emek. Ya, bubuk petang Ajak. kan Pak. Saya ngajak bubuk petang. Action. Kanggo uang Pak. Action. Action. Nah Pak, kanggo uang gen, jek jalanin gen, yang penting keluarga. Kang uang kan jalanin kan. Boy, Uang Pak. kan, Pak. Dijalanin. Lamu yang pengurai, langsung ngomong. Kang uang kan Pak jalan. Enggak di mau pantingan. Sudah sampai tahap. Emek tuh senam aerobik. Iya, anu lah Cina. Hey. Ngomong Action. Iya, apa? Bapak langsung kamu ya. Nah, me, jangan, tidak, siyo. Bagus ya. Apa ya? Di sini dia bermain. Bagus. Oh, ini mana?